nagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
naman. Yabi at ala po king kakatamang panalangin, king misang itiring makatuki, kapasalamatan ding makatuki kang beding karelang pamilya. Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Roque Gomez family, Narding and Teresing Bautista, Peter and Nena Kayanan, Tobal and Lisel Kayanan, Tony and Annette Kayanan, JC and Pay Kayanan, Jenny and Denden Obedicto, Edward and Jacqueline Bautista, Pablo and Reynald Dagyao, Cons and Blessa Pimuar, Irene Cruz, Elena Castro, Sunglago Zoom family, Abelina Salonga, Seng Ocampo, Sikat Almario family, Teresita Estrella, Between family, Faustino Roque family, Hannah Claire Samonte, Sister Jean Mary Guanlao, Angelic Saagun, Manuel Epipanya, Doc Mike Lisa Marvin, Cherry Lianco, Michelle and Prince Tamondong, Santiago Tantenko, Eric Deutsch, Santiago family, Pangan family, Paarin family, Romualdo Regala, Joel and Divine Tayag, Nulod Bondok family, Mangune Hernandez family, Charito Balbuena, Rudy and Sylvia David, Jeff and Roxanne Ginto, Reniel and Marie David, Sherwin and Donna David, Raymar and Laika Manlutak, Fred and Maria Kayanan, De La Cruz and Banal families, Rosalinda Manaloto, Aime Juanito, John, Jolie, Javier Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Victor and Bensi David, Senaida and Emerito David, Shane Manabat, Emerson and Ken May David, Pineda Kapati family, Christy Yuson, Archie San Pablo, Lucy Sunglao, JC, JP, and JR Mendoza, Randy David, and Clarita Puri. Para Kim birthday dari, Abling Banal, Raijindale Narido, Gerlit Franco, Kevin Yabut, Nancy Marcelo, Teddy Calma, Vicky Manyo, Normita Pagkaliwagan, Annalyn Dag, Elisa David, Oscar Manabat. Para king makapasubaling kayadwanan dari Junior and Jonah Cancio, Janus Richard Cancio, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine, Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jenny Bisda, Cecilia Cruz, Ireland Claire Sebastian, Franz Aldrin, and Nina Ariane Sebastian, Dewi and Remedios Venus, Derek and Lisa Pineda, Cristina David, Risa Aguilar, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Dr. Joseph and Mary Aisel Valentino, Joseph and Emmy Ludi Giacomo, Mike and Melody Young, Brian Datu, Erickson Ramos, Ocampo family, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gacela Cortez,
Paul Vincent David, Louis Martin David, Red and Janice David, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Laksamana family, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Anthony and Marilu Rason, Edwin and Maricar Aguilar, Alfredo Cayanan Jr., John Alfred Cayanan, Jefferson Rabadon, Romeo and Tess Lasco, John Mark and Francis Lasco, April John Marini Cayanan, Asmin and Itnak Minabes, Beth and Ibet, Mercy and Ian Lasco, Marilu Serrano, Randy and Maria Aurora Yuson, Renz Dampil, Maria Lesedi Yuson, Bong and Rowena Cayanan, Litz Coronel, Roniel and Leinar Vitug, Rangeli Nulud, Maria Remedios Ramos, Sherwin David, Benedict and Arlene Tua, Adiel Bien and Alia Briel Tua, Alvin David, Kerwin and Ana Marie Ducos, Anay Claire Ducos, Adriano and Cristina David, Harold Kenny and Marigel Cayanan, Ed and Sel Gosioko, Shane Manabat, Paraking Safe Travel, Ederlina Malyari, Cathy and Jessie, Jade, Charm, MJ and Junjun, Manlulo family, pamilya ng Apong Ading, JR and Jason Chua, Nelson and Arlene David, Bienvenido Bautista, Gloria and Maricel Bautista, Ace and Acel Bautista, Lay Ocampo, AC Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Reina Angelit Alili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapno, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family. Paraking Malagwang Kapaldanan Dari, Francis Jomar, Minerva Kiambao, Peter Enson, Ryan Lopez, Nicaela Teres Castro, Victor Gosum, Glenn Gian Mendoza, Emilio Galang, Epipania Lianco, Melchor John and Reynaldo David, Mariano Turla, Amado Ramos, Bienvenido Gloria and Maricel Bautista, Amy Chua, Apong Stagwanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Priscilla Aguilar, Kate Villa, A.D. Robinson, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Zevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Princess Serrano, Orit Obstain, Leonelo Venceslay, Jordana Meseti, Luz Culala, Celerina De Leon, Noel Limin, Romeo Cancio, Euprasia Valencia, Romeo Datu, Tui Manabat, Ino Soriano, Cathy Cunanan, Lucina Tarok, Via Dison, Paulo Parico, Marlene Ocampo,
Juanita Manyala, Almira Veron Navarro, Florentino Suba, Dominga Barbo, Edgar Garcia, Ernesto Mendoza, Tenyang Aquino, Marcel Cuenco, Nancy Furigay, Lita Manarang, Juliet Mercado, Zenaida Magpayo, Wenceslao Cañonero, Helen Romero, Francel Santiago, Florencio Lozano, Lota Salenga, Linda and Pedro David, Ben and Victor Lagman, Jerry Inco, Estrelita Soriano, Danilo Dizon, Teresita Mendoza, Danilo Dionisio, Melinda Sambili, Ricky Lusong, Desmond Malik, Angelina Nicolas, Catherine Reyes, Connie Esguera, Richie Rivera, Asinta Santiago, Romeo Bitug, Leonor Domingo, Dionisio Cuenco, Ireneo Condat Sr., Nelson Chua, Chodora Manel, and Christopher Amante.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, tahimik tapos sa guling manalangin King Dios. Dakal pong daralan kayang isipan tamo. Kalupan na ninguran libreng mananabo. Karing pilubluban tamo, dinggang pigagap tamo, dinggang takot tamo, dinggang kayadwanan tamo. Tahimik tala po sa guling paramdam King Dios, na balo tamo at siyang eniketi, kaya betamo, kaniting pamitipon-tipon tamo po. Magana kayang makiramdaming Dios, nanuman sabienta kaya, nanuman daing tamo, nanuman panamdaman tamo. Ginong Jesus, baluyungan po inggang daralan king isipan mi. So panyo kami nabalang kay ikayumo ing isipan mi at ganakan Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, bibindisyonan niyo inggang atsukya kami, inggang bandimi, inggang pamalak mi, inggang plano mi. Bindisyonan niyo po ring malu kaming kapag nasan kimbie. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo e ganagana keka, pati na ring nakalming isipan, pati na ring takot mi, pati na ring pangarap mi. Yuliyongan po sana banwa at idalaking matulid dengan pamalak mi. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasana, King Bie, alanganga. Amen. Abi-abi tayo pong inimpuryan, ing Ginong Dios. Kaya King Dios, King kapatas-katasan,
Manalangin tamo. O lubos mayupayang iba, masikanan ingkekang justisya at maula ingkekang pakalulo. Lilungan mo kami karingpusan at amon ning biye. Kambilan mo ring kaisipan mi, king piraya ning ketasan at padalisayan ding kapagnasan mi, king legwan ning kekang katutuan. Iti nga naduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Ing kabiasnan, mas lagya. Eya makulimlim, di takman. Ding malugod kaya, malagwareng atoklasan. At akakit deng agad, ding magdulap kaya. Ding magimbot kaya, malagwanong panusigan, pakilalayang agad karelangan. Manaya kang maranon, at eka misakitan. Dasnan mo neng makaluklok, king tukuran mong eran. Isipan niya mo, lubos mo neng atalastas. Abangan me, at kabalisan lub, mabating keka. Ing kabiasnan mismo, luluyo niyang maninton, karing matampang tanggap kaya, at malugod yang papakit karela, king pamaglakad da, asulubunganong agad, busal ning pamiisip-isip da. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ke kamau ku
O Diyos, ikaing kakong Diyos, tapat da kang pagdulapan. Ing mabilog kong pangatao, mauya keka. Ing kaladwa ko managimpanya keka. King melangi at mga batak agabun, mau ko keka. Keka Ginoo, mau ko, keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko, mau ko. Paintulot mong ingakit da ka, king banal mong sangtuaryo. Bakit mukha ko sikanan mo't upaya? Ing lugod mong alang kupas, mayap e palak kening biyeko, ing pupurian da ka. Keka Ginoo, mau ko, keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko, mau ko. Pasalamatan da ka kay kabaning biyeko at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko kumabsiya antimoneng anting piyesta. Dalitanan da ka ring mga sayang kanta ning kapurian. Keka Ginoo, mau ko, keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko, mau ko. Gaganakan da ka habang makakera ko, kilubning kabukas, ika ing isipan ko. Uling parati mo kong sasaupan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko. Keka Ginoo, mau ko, keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko, mau ko. Keka Ginoo, mau ko, keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko, mau ko. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Kapatad, buriming abaluyo ing katutuan tungkol karing mga matena, ban e kayo lungkot antimorin taong alang kapanayan. Maniwala tamo, king mete Jesus at sinubling mebye. Inya, maniwala tamo, ing pasubyana lang namang miye ning Diyos, ding sablang mete, amanalid kang Jesus, ban iyabe na lakeyo. Iti yung turuning Ginoo, asasabihan mi kayo. Datang yang pasibayo ing Ginoo, at itamong mabiepo, kingaldo datanga nakatamo, etalalabisan ding nga mateno. Kuldas yang iba't banwa yung Ginoo, kayag naning siwala, ning arkanghel, amamaus at mumutos, at ning tsup ning trumpeta ning Diyos. Muna na lang subling miye, ring mga matena,
ating kapanaligan kang Kristo. Kaibat na nito, itamong mabiepo, iyukyat na katamo king biga, at iyabe, karing pepasubyanang liye, ban sa lubungan tayo yung ginu, king banwo. At kanito, akayabe tayo yung ginu, kapilan man. Inya, mipapamatula kayo, king metong at metong, kapamilatanda, reting amano. Ing amano, ning ginu. Salamat king Diyos. Mingat kayo at magsadya, uling eyo balo, nung kapilan niya datang, ing anak ning tao. Inginu manatiliya kaya kayungan At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. I Jesus selitane iting talimhaga karing kayang alagad, ing kayarian ning banwa, apakiwangisme king antikaniti, ating apulong dalagang linwal, bansalubungan ing lalaking kakasal, ating yang daralang sulu ing balang metong karela, ding 5 karela, mangmangla, at ding 5 naman, maisip la. Ding 5 mangmang deladara ring karelang sulu, dapot ela migbakal laro. Dapot ding 5 maisip, migdalalang aliwang laro, bukod ketang atsuna, karing sulura. Mayan tala ing lalaking kakasal king panyatang na. Anya ikwarang mitundo ring dalaga, angga king mipatudtudla. Dapot anyang kapitanga ng bengi, meram daming kulisak, oy nina ing lalaking kakasal, lumwal na kayo at salubungan niya. Migising la ring apulong dalaga at inayos dala ring karelang sulu. Ngara ring 5 mangmang karing 5 maisip, idake yu kami king kaya kayong laro, uling mamatdala ring sulumi. Dapot ngarang may kibat ding maisip, maggang makagyo kaya katangan. Mayapang munta kayo saguli karing tindahan at sali kayong laro para karing suluyo. Inyang linwala ring 5 mangmang bansaling laro, kabang alalo, di natangya ing lalaking kakasal. Ding 5 dalagang maisip, ang makapanaya at makasadya, melaos lang linog king lugal ning kasalan, kambe ning lalaking kakasal. At misaraya ing pasbol. Kaybat na nita, di natanglaring 5 mangmang adalaga, ginu, ibuklatyepo ing pasbol, ngarang kukulait. Dapat nga nang may kibat karela, makanano keng ibuklat, era kayo akikilala. Nga kuwari, nga nang memo po Jesus, maglame kayo, uling eyo balu, ingaldo, ni ing oras.
ing may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ikaw, O Kristo. Ing tema po ning ebanghelyo tamo, maya pa abak po pala kaya kayo. Kumusta ko po? Malangi ko pa. Malangi pa, okay. At sana na masalese ko kabilyan, kaya beda po ring tutukiking kaya katamong live streaming ngening kayabakan. Ing tema po ning ebanghelyo tamo ngening Domingo, at siya kitang taulim bahagi, nga na ning Ginoo, maglame kayo, magsadya kayo, uling eyo balo nanong oras datang iya ingino. Ni Aldo, ni oras eyo balo. At may kwento ya pong metong talimhaga ban ilarawan iting sitwasyon ng pamagsadya. Ating kwento na tungkol ya karing kakasal. In particular, tungkol ya po karing damas ning kasal. Ako na po balo ng kaugalyan da kanita king Israel anyang minunang panahon o bat deng damas ing lalaki ang sasalubungan da o bat kukulait de potang datang na ing lalaki eta na po balo ita balang kultura kamatutuanan ating kaugalyan ating ari-ariya tungkol keng kasal. Halimbawa po ita mo at tatandanan ko, kanita, kay bat ng kinasal ning babae, tumerak yang susulod na ing traha de boda na, didikitandeng pera. Kaya balo nung nikit yun na po ita. Minsan may kapamasyal ko po king Sagada, Mountain Province, at siyempon kung ating kasal, magtaka ko rening bayong kasal, makalukluk laking lamesa, atin lang listahan, lilistado ang denggang bisitang dartang. Nya mengutang ko nanoy ni nga ako. Sabi na po ka na ako, kasi po po ang ating kasaling familia mo, obligado langan, din ketang baryo nga ita, alang exemption, dapat tumagon la at abutanan dala, ring kakasal, bilang puhunan da, keng umpisadang biye. At kay Batnanita, nung ika man nating ang kasal, makanyan mo naman, obligado langan, denggang memaryo, tumagon, sumaup keng kasal. Anya kitang gulot na po rin yung bayong kasal, kawakawing lulutudang ulam para keng buong baryo. Yan po liwanang tradisyon eh. Pasalamat ka rin wedding coordinators. Deng wedding coordinators, no man kasal. Kaya ko balot no, karakalbalo kayong kasal. At inang pabula-bula, at inang payasok-asok, at inang ayop pakawalan dapot ang lulubing, at inang butterflies. At liwa pong liwang kay. Pero atin yung paganaka, at atin yung tuturo yung ebanghelyo, lalong-lalo na karing damas kaya katamo. Maniwala ko po itangan, minsan kimbiyata mo siguro, may ginakong damas king kasal. Ako po minsan ko pa meging damas, anyang meging best man ko kang koya ko, anyang kinasal yan. High school ko pa kanita. Pero masanting na ako kanita niya, akong best man. Anyway, karing damas, aduang bage, ing paganaka, ning Ginoo kaya katamo. Itamuan, may ngaritang damas, kimbye. Aduang bagay. Mumuna po ini. Dapat eta kakalinuan na damas tamu mo at ali itamu ing kakasal. Damas tamu mo kimbye at ali itamu ing bida. Uling niya ko pumangasal, neng kay nakwar kalakakit keng kasal. Neng kay balako iniing kakasal. Uling at ne kalagu. Kay ba't aliwa pala? Damas siya mo. Tama kanyan?
Dapat ali itamong bida, aliwa itamong kakasal. Damas tamu mo. Datang yung damas at ne kalagu gayak. Bala mo minikap ng Ricky Reyes. Kaya ba't dating yung kakasal, bala mo may makeup ya mukhang Velasquez. Tama ka niyan. Aliwa ikang bida. May kukunan papiling bida. O kaya ining damas at ne kasanting gayak. Dinisign niya tang Christian Dior ing gown na. Kabang ing kakasal datang niya dugo, dinamya ing traha de boda na King Pampang. Inarkila niya itang malano. Atang kanya. Minsan po ting kung kesal, ing motif da blue. So paka-blue lang ang deng damas. Maliban king metong, maka-violet yun. Ay talagang kulang na mulatik, lupa yung kalame. Itong damas tamo, tandaan tamo, damas tamo mo, aliwa itamong bida. May kukunan papil ing bida. Ning kay kimbye maguguluta mo, etapayapa, uling etamo balo ing papil tamo. Minsan puting metong ayma, mag-complain niya ka na ako, ining anak na kano, among ining anak ko, kat niya kasakit kasabi, bisa makyabe kaya kami. Kung niya kontrol, tinay sariling isipan gano, tinay sariling barkada, o te kung niya yayawus man. Kitnan ke, pilane waring banway ng anak mo nga ako, 30 niya mo nga na. Diyos ko nga ako, aliwana ikang bida keng biyena, at ineng sariling biye, paboren mo ne nga ko kaya. Anyang metaya po'y tatang ko, mga 20 years ago na po. Nung kapilan kay meging malapit, ikay nga duwang tatang ko. Nung kapilan kay may gumpisang akakwentuhan kay, kanyaman kay nga akakwentuhan, kanita ne biglang kinwa ni nga pong Ginoo. At tandanan ko po at ko paking hospital, durundungan kay tatang kong bangke, no? Tutumbukan ke. O tagad kang meko nga ko, o te kalinaban nga ko. Okay. At kay bata po nito, mimwa ko kay nga pong Ginoo, palmuran ke, uling agad na yung kinuway tatang ko. Tauli ko na po nga ganaka na, aliwa na akong bida, King Biepe sasabihan. Aliwa na akong dapat masunod, nunaing Diyos, yan ang bida, King Bieta mo. King Bie magitang payapa, ate magulo. Nung balita mo, no karinta mo. Maralas saliwa ita mong sentro na ning Bie. Maralas saliwa ita mo ing bida. Alalay tamo mo, abe tamo mo, kimbye, daring kaluguran tamo. At maralas, akit tamo, ing Diyos, ing apong Ginoo, yapan ang dapat bida, king nanuman, gagawan tamo. Amen? Amen. Kadua, anting damas, dapat balo tamo, ing papil tamo. Balutang mo na nung papil dapat ang gampanan. Neng mga salko po, bayo kay basan ing ebanghelyo, ausan koreng damas, candle sponsors nga ko. Sinjan you know, ring kandila. Kay ba't akit mo po ring candle sponsors? Candle sponsors! Nga ko kaya kanitala pa mi talakad, kanitala pa mi gising. Ako? Ali, ika yatay. Ali, ako ba? Ika, liwaya ako. O sige, ako napin. Kay ba't talakad yo, ining candle sponsors, muntay keng kandila, alayang dalaran posporo. Kanya makatalakad makanyan. So, pantun miya pang posporo, dinan miya pang posporo. Potang dinan miya posporo, ene balong sinjan, ining kandila, ene balong kanyan. Nabalo ing papel na. Anya na mag-interview ko pong kakasal nga ako karela, kumakayong damas, detang biyasa,
titang emulala, balo ding papilda. Kembyeman po, magugulo tamo neng kay, nung etabalo ing papil tamo. Metong kang ima, dapat ima ka karing anak mo. Emo papiling magkwaho king kanto at makikipagchismisan keng dalan. Metong kang tatang, dapat magikang tatang karing anak mo. Ka makikibabarkada at pupunta maskino ka rin balambayin tao ka. Dapat baluta mo ing papil tamo. Kanya pumbayo kumpari atin kong chip. Lumani. Ako na yata ing third or fourth owner anyang asalike. So maralas masisiraya. Minsan may siraya, delake kening kakaluguran kong mekaniko. Biklat na ing hood at saka na pengalkal. Kabang magobraya, sisilipan ke. Wari dapat ita makanyan nga ako kaya makanyan. Ito, tintutulo ka rin siguro dapat sarate pa nga. O itang tornilyo, no, ba't ito, no, may mirasita nga, baka yung, pakialaman kepo. Hanggang mainis siya, binili no ring gamat na. Linawe na ako. Amo nga na, ikaing papil mo, magsermon. Neng magsermon ka, tahimik kong makirandam, kumangutang. Ako ing mekaniko, kamakialam papil ko'y ni. Mitauhan ko po, bagya-bagya kong meko at menahimik ko. At sinaguli, agawane ing jeep ko. Uling migpwesto na ako, ketang tune kong lugar. King biyaman po neng kay, simple mo. Basta't gaganakan, aliwa parati, itamong bida, at baluta mo, nanong talagang papil tamo. Atin lang pong awas ka ring damas, keng kasal, keng Tagalog, abay sa kasal, iba't ya po, keng amanong kapampangan, abe. Itamungan po maniwala ko, ita yung papel tamo kimbe. Maging abe daring asawa tamo, abe daring anak tamo, abe daring kakaluguran tamo. Deng mga tuwa, kutna nyo la. Nukar niya yung abe mo ngara. Ede awsan asawa. Nukar niya ing abe mo. Uling itamu talaga ing klarong papil tamo, maging kayabe, abe, ning balang metong at metong. Amen. Talakad tapo. At malugod talang ganakan at panalangin ting sablang kapatad tamong miyang ubye. Tahimik tala pong banggitan karing puso tamo ding miyang unabye ding pengarita mo, ding kapatad mo, kakaluguran na minuna ng pepay nawa kaya katamo. At tahimik talang ipanalangin king Diyos. Na sana kayabe na noning Diyos, na sana di na nanong alanganggang kapayapan, na sana panuwana nala king kayang kayarian.
Pagkaluban mo nga lang hanggang kapayapan, ding kaladwara o Ginoo, aslagano sana, ing lang mong sala, ni painawano sa aking kapayapan. Amen. Ing kaladwara at ing kaladwaring sablang tapat na mekona, king kapamilatanan ning pakalulo ning Dios, ni painawano sa king kapayapan. Amen. Betala mo naman po ka rin panalangin tamo, ding kapatata mo mag-birthday, Abling Banal, Ryan Dale Narido, Girly Franco, Nancy Marcelo, Teddy Calma, Vicky Manio, Kevin Yabut, Annalyn Daag, Normita Pagkaliwagan, Elisa David, Ampoy Oscar Manabat. At para po ka ring Martha's Group na midarawon kaniting banal a misa. Pati na po rin sablang lagyong may basa nandin karing kaya katamong intention. Pakiramdaman mo sana yung balang panalangin mi o Ginoo. Bendisyonan mo ingang laman na ring puso mi. At ilapit mo kengan keka at gawan abe kimbalang metong at metong kaya kami kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo tindaon karing gamat mo. King kapurit kaligay ning kayang lagyo. King kaya kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba, kaniting Eukaristiyang papasyag mi, ing kamatayan na ning Ginoo. Tanggapan mo ring ayin ayayampang mi, at sopan mo keng tuki, king kayang mitmo lugod, uling Ginuya, manggaman king alanganga. Amen. King Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya kaanti mo. Isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan biyat kalugar. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay karapat dapat at matuloy ding pasalamatan da kamparati o iba, Diyos king alanganga. At yukya ka ing kaya kaming pangimot at pangataw. Kim pamibiyebye mi aldoldo, daranasan mi ing kaya kang lugod. Uli nita, kambeda rin sa blang koro ding Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay bami, tutukan banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinape ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, kayong karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo't para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapte niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo anya matulatang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit keng kang dulang, katman mo kami keng tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ng kang anak. Ginoo, alakang kakalinuan ka ring anak mo, aduan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyangubye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano nuka rin lapaman, ading sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding kekeng kayanakan, ding kekeng masakit, at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami
chupanwa misamban ya ing lagyu mo datang ke kami ing kayaryan mo mi pamintuaning loob mo keti sulip antipanwa mi pamintuan ya ilog mo ingka kanan mi king aldo biemu ke kami king aldo ngeni ati patawad mo ke kami ding salami ke ka antiing pamamatawad mi karing mi kasala ke kami emo ke pai sa hulking tuksuno ne ikabus king marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kekang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayaryan, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alananggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik nanding kaya kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan At kaya ka, antimuri. patula tayo pong ibingin ing kapayapan ng Kristo king metong at metong kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoyak matampan tanggap kay ko, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako.
Dakal pong kapabalwan, mumunandili, bukas, Lunes, November 9, ausan ko po renggang tipanan members at intamong almusal meeting kini pong kubo alas 6:30 ning abak. Denggang tipanan po. Para naning meeting, keng November 21, Sabado, alas 2 ninggat panapon, ausan kongan po para kumustahan denggang kesal ko manibat anyan dintang ko. So retang libre kaya kayo, hanggang kayo mo, hanggang iabing asawa yo, agkatanda ko po, metong pulong kumustahan Sabado, November 21, alas 2 ninggat panapon. Kay batanya duwan ko po ing panalangin niyo, ikamingan pong paring Kapampangan, mag-retreat kami, magumpisang Lunes hanggang Biyernes, 9 to 13. Kini mo po yung retreat mi, although ating mapilang bekarya, Zoom retreat ya pa rin po. Ating mapilang bekaryang Muntala Baguio, Munta Subic, makayan, kami mo po kini. Ulim pong mekisabi ko, payariing kaya katamong novenang mete. So itang Lunes hanggang Martes hanggang Miyerkules, pag misa dako pa po, alas 5:30 ninggat panapon, bistaman eko kumang schedule, itang abak po, ulim po mag-retreat kami. Ita mo misa ka rin ko palto. Kay bat keng November 11, Miyerkules siya po ini, yari na ing curfew keng sementeryo kanita, makabuklat ne. So munta ko po ka rin alas 4 ninggat panapon, November 11 ini, Miyerkules, alas 4 ninggat panapon, kaya beding mapila na EMDC, bako pong bendisyonan, denggang pansyon itang bayo misang alas 5:30. Kay bat ausan kula naman po reng miyembro na ning tukod kanano ini tetang miyembro na reng Bible sharing tukod ng Santiago ing aus na po kanita alas 11 ning abak keng November 9 bukas po atin tamong meeting kitang farm ng Among Ed. Kaibat po, atin lang meeting, kaibat na ning misang IT, reng Martha's Group, kaibat na ning misang alas 9, reng Maidens, ilang mag-meeting. Ita mo po, dakal pong salamat kaya kayungan at sana yabiyo kami, karing kekong panalangin. Salamat po. Talakad na po ngini, para king tauling panalangin. Kaya? At ganakan la po minsan pa rin kaya katamong miyang ubye, Bapong Maria, mitmo kaking grasya, yung ginong Diyos sa kaya ka, nuwan ka karing sablang babay, tuwan niya panamanin buwan nga tiyan mo Jesus. Santa Maria ng Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. tauli pong kababaluan, at hinta mo pong pisasaling ticket, detang paraffle na po, ning kaya katamong fiesta committee, para karining miyaliwang proyektong gagawan tamo po, lalong-lalo na ing pamipalit karing kuryente, kiniking kaya katamong pisamban. Siya dinalan lamo po, kuwanan nyo nakitang lele opisina, kaya king kilwal ning pisamban. Kaya binapurita, at ina naman darawon, deng dalakitan, pisasalida pong peanut butter ang pong coco jam, siya dinalan mo rin po. Salamat po. Ano pa? Assignment. Ini po yung assignment tamo. Balikan niya, kantayang pasibayo, kaya bedaring familyayo, ingke kayong wedding team song. Itang pepakantayo, anyang kinasal kayo. Kung liligaya ka sa piling. Ayan, liwan po ito. Okay? So ito mo po, dakal po salamat kaya kayungan. Inginong manatili kaya kayo. At kaya kanti mo. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. May payabak po, dakal po salamat king kekong pamanagon. Mimingat ko po patang muli kayo.
King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nun e uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sa po karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa po niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa po keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kaya mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.